Uhkusi noqapaj munasqa kuyamasi, chayayqankunakama Diospaj qillqasqanwan. Kunan dia mañakuspa kasun Señor ninchikta, k'anchayninta allinta kawsanapaj familianchikwan ima. Chaypaqtaq invitayki kunan dia kicharinata kay libro de Romanos capítulo 8 versículo 18 ninkayhinata. Cheganmanta kay p'unchaypi ñak'arikunaqa noqapaq mana imachu nitaq kikinchakuyta atinmanchu, porque haqa hamuq p'unchaypi Diospa ñawpaqinpi kusikunaqa mayqinchus noqanchikpi rikuchikunqa chaywan. Apóstol Pablo reconocerqa imaynataqa payqa ñak'arirqa chay tiempopi, imaynata sufrirqa, imaynata payqa Diosninchik rayku ancha llakiyta kawsakurqa, pero chay llakiypitaq payqa kallpachakurqa ñawpaqman lluqsispa. Chay rayku tal vez qan sufrisayki, llakikusayki o asqa llakiyniki tiyan porque wañupun familiarniki. Pero ama llakikuyñachu. Diosninchik kunan dia imaynata haywarqa apóstol Pabloman k'anchayninta apamunqa kawsaynikichikman. Riy kunan dia Diosman ni willamuy masqa llakiyniyuqchuk kayki. Chanta kawsaynikipi rikuyki ashka bendicionesta, ashka munakuyninta chantapis askata rikuchisunqa kawsaynikipi. Chayta noqanchispaq apamuwanchik kunan dia Diospaq qillqasqan. Bendiciones.